Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri Kesorkar Jelau bapai ketnat kerep keriang, uba bantai dor lingdo, haka arpusan terik ujilio arjar arpau, ula pli ya kayo, haka shnong ringksai, kabadan hanong po Riboy District. Yang belatip kumka umringsai agri lebai market. Na kabenta ban pensuk ikinong rep bakin bo ikidukan balambang syaki katu kat ningun kibayo ban syong hakini kayo bala penchna kerpang ban bo ikisok kichur bat kiwe ki marep. Ya kini kayo latai hak jinglot kabalakot kumbah nyau pesan lak tengka ling baka special plan assistance special central assistance jongsnam arjar khatlai arjar khatsau bat usnam arjar khatsau arjar khatsan. Hapo ka jingpet ba ka jingkmi jong ka District Rural Development Agency Riboy District bat katnat horticulture kom ka nodal agency. Ha ka jingpli yang ni ka yola sakilang daw MLA jong nong po constituency ba Meral Bonds AM u project director ka DRDA ba BJ Kharshandi ubadairu additional deputy commissioner jong ka Riboy District u director jong katnat horticulture uba S Nong Ben u director jong katnat agriculture uba BCM u director jongka agriculture research and training uba L Kharkrang u DHO uba FM Kharsentiu ka deputy commissioner jongka Riboy District ka Kong Rosita M Kurba bat kiwe Riboy ngiram lain tadi gini kita bay market kawe gadam hangti hapo umran ajar ka presiden langsung kawe gadam hangni hapo dolong nar bat kawe gede ka bangidan mentah ini ki inisiatif gibala shim Kia nak kalian jong ka horticulture department. Ka funding ka bisa baru kali nak horticulture. Atau buat IT ka DRDA bentuknya berkena gejing ka yang kami. Lasisa kiladan ki jingwit angni entah ka pasang, lagi isya ka proposal lagi ni bukan hang ti ko sang bawa. Jangan mar bitau di pemelakian Pangisim bagi dijing don box, jong kes nong kumpunsai, dijing don box, jong karat nong krak, jong kegilakan nong pok, baru bagi layo ang ni, badro, kajing kerpat, jing perlu hacang banglar, wanam sui, nama kajing kasar circumstances, kajing long memla, wan peniyang, itu kalau ada ang ni, kajing mentoy long nama tajeng ki, baik hidup ini, kata kajing berkong sana, bat ni kan pau kajing sungu, dia ke departemen, kalau iji jengai, tentu kopor, iba kaspar sela di ijo, di dan berkah, kau baik dan inisiat yang kita tentang dan iba kasuntiu orang di ijo di balasin kia kami juga dino ya kini gayo besibun kasuntiu rajin sintia nanti ba mokedo iba dan pokok departemen ini iba lagi kat salah betul di mana ini kami simtri yang gini ke officer gitu ni nak kapor aku begidan di Jingja apa ke distrik apa katong katang gitu ni laga di gini wonder shop yang area laga di wonder shop yang dia the very moment ka bagi pentip sa ka horticulture semua kan era penting yang ki noret ki dungi ki beladu ki tung ki tip ki sau ki prosbin ki merek ki tung wood lawan penting bangiyo itu operation na kalian jom ke department panai ki era kan bala na ko hanta di relief na ko hanta ki noret ki so kenapa komentar ke gilayan saya nanti andai banganai cakap baga Riboy District ni jadi kawai ke district kaba niong kaba idon increment kita dapat tak orang itu jadi na terkadang bang kalian tokar ada lain di tengah po Riboy District kawai yang kay apo jangan deal akan kedon kawai ka ibarat niat minta kami lebay macam kirang senang pagkilasan dan karena next come kini lain ni ki lebay market andala dat kanlong sisya ka jengku iya kan ikatai but mentara sini sa sisin ngapun pau iya ka jingso komen kapang layo ban hap yu ban but ban beli dan ini beri dia kan ikayo ka jingi dan lingkat lang ini korok yang ini pak pungju dan ai cũng lấy vây dan lang ni iri orang ba sinong
secretary senang jong ngari katai la mak berjer keteng iwe itu ada yang ngari tu ipi bang adon kata ke jisu di sojan ya ngari katai kanong po kam dai su kacaka ka badang sumennya lane mendo ya kan kalau dia ke benar dia keren no ngala juang ngala julai bang ngabun ki parlo itu tahu bahasa ni kan bang nong ipi pilih badan kok bahkan ini ke distrik ke Jongki lalong syarwe distrik ke baru kinok jong apa kejelas jong ipi Fatimah kali ke beki ustaz ada tata ngatrai wat pi badan lah ni kiri orang baru ngatrai pinisai bahkan no ketika sor nong kok ni kalau nong punya kata dailing ba ke sini terilang mau ipi kebala berpenur long punya isu komen bagi daun ginong mikmat ibadon dia kata vision kembali jengah sisa nak benta bententiu ialah kejong konstitusi ngidon ki officer kibal tracy tom sisa bententiu ya ke distrik hababun kian bag na sukuman banong ipi bayday bag ka kamera bagi officer jungi ilay tracy tom sisa kumbang iba merelbon wana pren ke jinge wana pren ki eke ji bungi kendu ko ni ko abungi osno badan kendu kendu dabakta yung nong rat kujung ya mare presiden banua ya dilatin ti mana aji mana balai mental sini ke pelong yang ibangin kinegorit no ya kami lebih banyak kan banyak nong itu nah kalian jong ya melihat ini mulai kendu kan but nilai perkat bagi keras namar ngisu thu syai bau nongrap kumbangi jukeran nakapor udai bulung jong kari pakai benda tela dah hakani kapor kabagi ke kelu jinge ladang ngim pai ya ka khmat bat ngim kner lagi jong kiti hakapor kabasuk kabasai bagi bom don kam dia ditaki nong ya lang nong sensya kam don jibot kata